Bantu labasha banenvokodo lamhla ukuthi bangikhethe njengesikhulumi lamhla kule nkonzo. Sinetim verse yethu ngoba vele ngichaphele noma nje ngimenyokoja ngichaphele abantu labasha. Sinetim verse yethu lamhla letholakala kusana noma dihlabelelo noma Mahubo 119 verse 9. Hallelujah. Ngitabana inkinga ke lapha ekufundzeni ngicela la ngemva kube khona lo ngifundzelayo lophethe sisonto. Ngabe ukhona umuntu omniketana lami. Ngicela ukuthi idokuzise utamfundzela. Hallelujah. Amen. Psalms 119 verse 9. Hallelujah. Kufunzeka kanjena. Umuntu lomusha angayigcina kanjani impilo yakhe ihlanzekile? Ngekucaphela kuhamba ngelivi lakho. Amen. Hallelujah. Oje-ke ngifuna nje ukuthi sathi lamhla ukuthi sibantu labasha sigijima kuphi. Bantu labasha ke lamhla banenvokodo enkulu ukuthi bathi babe netim verse yalamhla. Ukuthi umuntu omusha ngathi qaphela njani ukuthi agcine imikhondo yakhe ilungele embiwa nguNkulunkulu ngekuthi aqaphele livi laNkulunkulu. Hallelujah. Inkosi emusa ke inibusise noma inkosi yemusa iniphathe. I'm very grateful ukuthi lamhla ngidelive live laNkulunkulu enkonzweni yabantu abasha. But ke lamhla angifuni ukuthi sikhulume ethi kwaleli verse bantu labasha labalicaphunile ngoba kulamalanga lesiphila kuwo kunetinkinga. Bantu labasha batende baba ngilabanye bantu labaphila kwevele ngoba baphila nalabanye labaphile vele. Hallelujah. But ngifuna ukuthi singaphumi lamhla sibe siconza kahle ukuthi umlomusha lotaba nemphumela lomuhle embiwe kwaNkulunkulu umuntu lomusha lonjani. Kodwa ke lamhla inshumayelo yami ngeke igcile kakhulu emvini lomusha. Kodwa itawugcila kakhulu eti kwemuntu lokhonta noma lokhonta simakaze. Inkosi emusha ke inibusise. So bantu labasha kwesikhathi lesiphila kiso ngibo kanye laba sinababona abantu babhuza nefashion nanabo bente njalo. Bantu labasha laba futhi bantu labasha lesikhathi lesiphila kiso ngilabantu labasha lokuthi ngababona abantu bashaya ingwazi ukwaito kube ngibo bani labatawubuya ke manje bazame ukuyishaya esonvela. Bantu labasha laba lokho ukuthi umonakalo lo wentekayo eveni une influence lenkulu umuntu omusha. But lamhla ngifuna ukuthi singaye ekhaya sibe sathi ukuthi ibenefit yomuntu lowethembele eNkulunkulu inemphumela lomhle kangakanani. Hallelujah. Sihloko sami salamhla leso. Ngicela ukuthi ngisatha uqala inshumayelo yami ngoba ngitayishaya nje ngishaye futhi ngesikhathi lesanele kuze sitawulalela kahle ukuthi uthini uNkulunkulu kithi. Ngicela sisungifundzele incwadi yaGenesis chapter 6 utawuqala 6 uye 15. Hallelujah. Genesis chapter 6 verse 6 to 15. Simakadze watisola ngekudala kwakhe umuntu ukuthi abe khona emhlabeni. Wadzabuka enhlitweni yakhe. Ngako simakadze wathi ngitabacitha labantu lengibadalile emhlabeni. Yebo, bantu netifuyo, netilwane letihamba ngesisu, netinyoni letindiza emoyeni, ngobe sengiyatisola ngekuthi ngakwenda. Kodwa Noah wathola umusa kusimakadze. Nankhuke umlandvo waNoah. Noah abelungile amsulwa esitukulwaneni sakhe ahamba naNkulunkulu. Noah abenemadvodzana lamathathu.
bekubo Shemi naHamu naJafethi. Umhlaba wawonakele emehlweni kaNkulunkulu. Umhlaba wawugcwele budlova. uNkulunkulu wabuka umhlaba wabona ukuthi wonakele ngoba bonke abantu babetiphethe ngemonakalo emhlabeni. uNkulunkulu wathi kuNoah, senginqume ukuthi ngibacede bonke bantu ngobe umhlaba ugcwele budlova ngenxa yabo. Ngitawubabhubhisa ngibesuse bonke emhlabeni. Yakha umkhumbi ngemapulangwe eGofari, udzabule emakamelo kulomkhumbi, bese upenda ngelitiyela ngekhatsi nangephandle. Utakuwakha kanje. Budze bemkhumbi butawuba ngemamitha langaba 133. Bubandi bube ngemamitha langaba nge22. Kuphakama kube ngemamitha langaba 13. Amen. Asesibonga Ndidi. Siyabonga uNkulunkulu nalamhla Nkosi yemini. Siyabonga Nkosi nalive lakho Nkosi seliphunziwe. Mina Nkosi angisiluka. Phathe na Nkosi. Hallelujah. Hallelujah. Uyabona lamhla ngifuna ke ukuthi sikhulume ngalomunye babe. Noma ke ngalomunye mkhulu ngoba mawufunza ngalomlandvo lo abesavelele umlomzala asakhulula kugile. IBhayibheli nalimchaza abesadlalela ko 600 years. Lithi ke iBhayibheli lomzala lo abenemadvodzana ke lamasathu lawadala wathi nakaqala kwadala abena 500 years. Hallelujah. Lokho ukuthi impilo yalomzala bese inkulu kakhulu. Aphila impilo lenkulu kakhulu. Hallelujah. So now ku chapter 5 the Bible lichaza titukulane ngekudala kwabo. But ke naseliyefika ke manje selichaza Noah umsawa Meleki waLameki umusa waLameki umusa waLameki abelunge kakhulu etikwesitukulwane lebesesonakele. Hallelujah. So iBhayibheli kenyalo la likhuluma khona nala nami ngitawugijima khona likhuluma ngaye ke lo mzalwane la besavela licheba gugile. Hallelujah. uNkulunkulu ke ufika la ufuna ukukhuluma ngaNoah noma ufuna ukuveda indzaba yaNoah ngesizathu sebantu ukuthi kulomhlaba ngaleso sikhathi bebesewonakele indlela lesimanga. IBhayibheli liyachaza ukuthi sathi lesitukulane masesanzile sase ke manje sathathana nemadvodzakade kaNkulunkulu. Ngiyajabula yasayibeka lento ukuthi labantu laba bangemadvodzakade nemadvodzana kaNkulunkulu. Leli iBhayibheli lichaze kanjelo. Sizathu ukuthi labantu bayintalelwane yaAdam bana Eve. Hallelujah. IBhayibheli kanekuqaleni lithi ke manje ezulwini kwathi asendene umuntu wabe ngumfanekiso wethu. Amen. Lokho ukuthi manje labantu ke laba labadala kwakuvele kubantwana baNkulunkulu. Inkosi emusa impusise leni sizathu ngoba Adam wadalwa wasinakadaliwe waba ngumfanekiso straight waNkulunkulu. Kusangutshele nalamhla ukuthi wena wakhiwe straight waba ngumfanekiso waNkulunkulu. Lokho ukuthi na uhamba uphila emhlabeni uphila nje uNkulunkulu luqobo. Inkosi emusa ngesiphathi angathi noma ngitawuvakala kahle wena lokuphila kwakho lokuthi wena unguwe ungumfanekiso straight waNkulunkulu. Lokho ukuthi nabakubuka ulomhlabathi lo uphila kuwe emazulu nakabheka wena asuka buka uNkulunkulu. Inkosi emusa imphathe badlasifunza khona iBhayibheli seliyakhuluma lithi noma bekunjalo kwase kwanza umonakalo emhlabathini. Amen. Kwase kwanza kona
emadvodzana nemadvodzakati aNkulunkulu anzelwa kona. Kodwa lithi noma kunjalo kwakunendvodza ligama layo bekunguNowa yesembekile ebusweni baNkulunkulu. Khumbula kahle ukuthi ngitsite itim yethu yalamuhla ithi kuthi gcina ungcwele nomphumela wakho kulelive lophila kulo lolonake. Kuthi namhla ngihlanganise letipho lo mhlaba lesiphila kuwo ngumhlaba wekonakala. Nemi ngisho nje ingane nebafundisi luqobo sebaye bavele emaphepheni bantu baNkulunkulu bagcwele konakala lokumadini. Ube samangala umfundisi udivosa lo aphinda asukele lo the same church lo mbala lamkhulisile umonakalo wanzima. Bani iBhayibheli lamhla ufuna ukuthi like lisivulele kabanti ukuthi kukhona indvodza ligama layo lebekunguNowa leyalalela uNkulunkulu ihlonipha uNkulunkulu yethembe uNkulunkulu lophila. Inkosi emusha imphathi. So iBhayibheli lithi ke nalikhuluma la and then uNkulunkulu wasukhipha i-directive to Noah. Wathi uNkulunkulu yeNowa sengibonile lelive lophila kulo lonakele. So I direct you ukuthi wakhe umkhumbi uyawusho ukuthi ube ngakanani. Uwakhe lo mkhumbi ubese ke manje so uyawubheca ngesikontela. Amen. Angathi noma ngiyasathi isikontela. Kukhona labathi isikontela. Isikontela nginasi sihamba kuso. Uyabona isikontela nangabe lina litulu. Mangabe imvula inkulu akufanani nemhlabathi. But sikontela nangabe sinethwa imvula kungako lamaceleni kwakhona ngoba ngake ngasebenza emgwaqweni nangwathi lamaceleni kwakhona kuba ne drainage ngala. Kube ne-drainage ngala ngoba lamanti esikonteleni ahlala siphelane akakhoni kushobela phasi. Amen. Lokho ukuthi ke la nathi uNkulunkulu kuNowa utabese uyabheka ke lo mkhumbi ngoba inkinga yakhona lento lebetawukwendiwa uNkulunkulu abetawunisa imvula nematima so yamdirector ke Nowa kuthi yeNowa ngoba wena utigcine ungcwele kwimi ngifuna ke ungentele nakho ngoba lo mhlaba lophila kuwo kutawufika isikhathi lakhona ngiwubhubhisa utabese uyangakhela umkhumbi la wena utawungena khona nebantu balabakho. Hallelujah. In fact bengasho ukuthi nebantu uNkulunkulu kwangathi noma leli bhebelo nakele kukhona abantu labatawulandzela noma bafute Nowa waseke manje so yamdirector uthi wakhe umkhumbi wase umdirector angathi kodwa lo mkhumbi lo wawumkhulu sike sayibukela lenye movie lokuthiwa iTitanic. Uyabona lo mkhumbi lo ngiyasola wangalingani neTitanic lendlela laba ubeka ngayo wase uyawakha no iBhayibheli chapter 7 seliyachaza lo ukuthi wabacela ukuthi asakheni umkhumbi bantu bangalalela baqhubeka noma nemonakalo. Angathi lakhona namhlanje sashumayela kunebantu lokuthiwa yeyemukela insinziso bathathishele ngemonakalo. Siyakhala sakha lo mkhumbi kuthiwa yeyotani sakhe impilo yokukhola impilo yobuNkulunkulu kodwa abantu okubabhizi ngemonakalo. Umonakalo uyenza nje usungenela uhulumende kumatima kubhulwa into letinkulu tekubophana sizathu bantu bakakho umonakalo kodwa lamuhla ngifuna ukuthi kini bazalwane noma ngabe kunjalo kufuneka umuntu lophikako loKristu athi yes Lord ngifuna ukuthi ngiwakhe umkhumbi wami okukhona. Hallelujah.
Haleluya. Ngabe ngiyevakala yini? Angathi noma ngiyevakala yini. Kanti mina ngifuna ukuthi sithi siphuma la mhlala. Siphume sine-understanding. Ukuthi nangabe utiqinile uNkulunkulu kunemphumela wakho. Ingozi ke Musa ayiphathe. Mangabe utiqinile kuNkulunkulu, hey kunemphumela wakho. So yamemethela noma. Uthi hey buyani sakhe. Kwangathi ngiyalibona lithagulelisala. Angathi ke mfundisi noma beliphethe yini walking stick yabo gogo masonto kamlathi kodwa lethaguleli liBhayibheli malichaza lithi iminyaka lem500 bese ivele ifikile angimathi ukuthi abesakokotela kangakanani ungethuki wena ucabanga ukuthi bomanqoba kwangakusebenzelwa isikhathi bethe nebantwana kodwa lesikuvaka onganoka to 500 years wankhani athole madodana lamathapho wena utafika utawusuka uzivele ebuhlungu kanti bantu labahleli kusimakaze uyayo bese uyabafetela umphumela lo mangalisayo angathi noma ngiyevakala ingosi ngisithe la ingosi ngisithe my God and my Father ngoba phela ukutshela liqiniso lakhona nawe ngilomunye wabo kwangathi sewengcelwa isikhathi nanami uyabona bathi nabamenta nje umlomza bathi kuyekeleni kugugile lo la khona nawe nje uyayethi akuyekeleni tawugugela lapha kuyuthi la khona vele liya profeta vele usho njalo athi ke iBhayibheli libeka sobala ukuthi lelibhoza lenowa yawakha umkhumbi kwangathi ngiyayibona iwakha kancane ngoba seyibathi abamema yeyotani sakhe nomkhumbi dikhasethi madima setiyeta baselo bayambuka mangobe yanyuka tebhiso hlabela neyuthi lokuhleti wena wotani sakhe nomkhumbi bayambuka umlomzala bayambuka mangoba every Saturday is coming to church to clean our soul sakha nomkhumbi la siyawuphethe emva kwalokho hey my Jesus sasubheka ngani yalo siubheka ngelivi siubheka ngani na ngelivi ngoba tikhukhula letinkulu tiyeta kudziya umuntu lomdzala nemuntu lomusha lodatibheka ngelivi tithi matfika letikhukhula tingawufinisi lo mkhumbi kungakho lamabandla lesikuwo asenkingeni lenkulu sibabathe sathandaza emadimoni adlala ngathi sizathu wena ungenile la wangena watodlala ngathi awayibheci kahle awukawubheci kahle lo mkhumbi feel yourself ngelivi so that timo matifika kumzalwane tingakhweshisa endzaweni yakho chapter 7 so yakhuluma uthi laselefika lusuku lwalemvula kwangathi ngiyabona ngileti imvula lesibonako konyana letinako laqala ke lalo kwathi naloko titsa kwencenyele nasekunatha kwathi madoda ingabe nilungisile yini imali yenhlanyelo nali liyami ngoba abantu bayatinaka tinto telive ngalesikhathi sekuphela siyeta sitawufika ubhizi unakana nalelive siyeta isikhathi
lapho ke naseqala kwangathi sengiyambona nawo ngiyichaze yona kwangathi sengiyambona nawo asewuyangena bekathi into enkulunkulu tawubhubhisa naletilwane kwangathi sengiyambona nawo kodwa manje sengimbona manje empili ngabubili bungena emkumbini tilwane instead of people angade ekhaya ezulwini kwakuthi ngabe na ubalwa wena la khona they will replace you ngesilwane angikwathi but ngiyacabanga ukuthi batakureplace ngesilwane kuthi ungene embusweni wezulu ngoba nebusweni wezulu kudzingeka abantu labatawubheka tibhebhede tinhlitiyo tabo ngelivi labo labatathi noma bafikela bulukhuni kokuthi inyama yashangashanga yemancoba nayo imvovu kodwa babe sebathi no ngeke ngihambe ngifane ngibuza nje asengikutshele la mlomusha ngoba mina ngimlomusha ngibagijima kangako kodwa ngishilo ngathi ngidabagijima uyabona kahle kahle kuthi yekela ngole ukhulele uNkulunkulu ukwenda nalowo ukuthi ube nevision yokuthola umuntu ofanele lalela ke lenyama yakho kuye kushangashanga utabaqedza bonke kusophele neyakho impilo asuyekelele impilo yakho icedwe kuleli ive lelonakele but give yourself to God utitshele ukuthi uNkulunkulu I am tired ngifuna kuyakha lento I want to build this boat iboat ekholwa ngifuna kuyakha ngiyakhisise ngifuna kuyakha imele timo letimatima hallelujah hallelujah hey angathi manje lento yangihlupha lento kunebantu esiphila nabo esontweni but when you go out ubaba tsayibuya impilo yabo ikhaze kokuthi ayidleki kunebantu esinabo ekhathe ebandleni sithi sakha lo mkhumbi umuntu ungenise imandi sesibathe sakha lo mkhumbi sinengala sibhece kahle madoda sibhecela ivlasmakaze kithi wena ubhiza nasheka nje awunakekela umsebenzi wenkosi sesibaba sesine sakhuleka but lo mkhumbule sikuwo ungene manje ngifuna ukuthini namhlanje umuntu ufanele uthathe igcine njengalo mzala nokwa kuze ukuthi noma kufika timo letimatima ubese noma umkhulu ngoba liBhayibheli lithi lase lana tu waphakama umkhumbi lana tu waphakama umkhumbi angathi mfundisi noma yamadla mini lapho kuma petrol pump lapho kaMzini uthi ke manje umfundisi Dlamini nizawubhubha njengeflezi kuzawufika lo wemvula nibabathe sihlahla ngethwale ifika imvula titawufika nalesikhathi liBhayibheli liyasho kusambulo titawufika isikhathi setimatima la khona wena utawugijima ucabanga ukuthi livuta litfola ungasalitholi ngoba samemetela nanyani ukhona la uhleli sele siyamemetela but wena lokhu uyasibukela nje uthi bakhesi into yokuphima ebayasho kunowa batha kuzilima kuyekeleni phela sekugugile sithi masifunza lamuhla lithi iBhayibheli likuTitus lithi ke manje kanye nepima yathi mbamba na ungekho uNkulunkulu usuku usiphukuphuku lesikhulu isiphukuphuku asibona lo ukuthi khona lokutawukwendeka luyeta lisuku la khona
uyawuba madima uyabathe ngifuna nangimancoba gamethe lolo daki lolo muthe lapho esamdzala ukuthi usikhathi ukuthi asisekho sasithole ama-benefits lathi nasenina sewuhleli Nowa ekhathe emkhumbini ngoba libhayibheli lithi uNkulunkulu wasefika wathi kunikete tikhiya ngoba mbamba nasesithethwe sihlijiwe sihleli nalomzalo wetinsuku tabe semngekho lithi udaba bathe uyakhala uNkulunkulu ngiyacela letha mancoba bathi kila bethi uNkulunkulu wababuka uNkulunkulu dlalile ngesikhathi senu nidlalile ngesikhathi senu yebuya utawubukela ibenefits lemangalisako ibenefits yokuba kubabe uya utayemukela nalamuhla bafa baphela tulu kwagcwele tibodi ngiyacela ungifundzele sengitovala nje ungifundzele John 3:16 abantu labasatawushona bashona kanekushiwo ukuthi becala yourself ngelive. Amen. Kufunzeka kanje. uNkulunkulu walithanda live kakhulu kangangekuthi wathi made wanikela ngendodana yakhe lokukuphela kwayo. Kuze kuthi noma ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa ave nekuphila lokuphakathi. Ibenefits yokulonza unguwe kuNkulunkulu. Ibenefits yokulonza bunguwe kuNkulunkulu. iBhayibheli lithi ke yathi iphelile entulu kwase kwabonakala sebathe njani idvubu liyeta lisuku lakhona utawukufa inguna phakade kanxa umukele uNkulunkulu ibenefits yokuNkulunkulu evenele lonakele lakhona uyabe suvumisa inguna phakade ukhonda lokungabona sombona uthi hey naye lento sabe ngikhonda noma bebangihleka ngimemetela live la uNkulunkulu but naye lento sabe ngilokungimmemetela seseyesula tinyembeti iBhayibheli lithi kuyawusula tinyembeti tethu eminyanga lithi liyawusuma ludle zulu madoda uyawusuma Jesu uqobo athi hey bobani laba bathamke kuhluphekeni lokumangalisako ngoba lo mhlaba lesiphiwa kuwo mbamba uyamangalisana ngoba ukusasa uyimpombatana ikhuluphela isidudla usuku ravazeke kube madima bathi hey mayabe muhle kumtezile tshwana bafana bamtezile kuthi nawo ngumfana noma bongangami wangasomila nomkhaba kodwa lithi na ufika tikhathi tekonakala tikubhubhisa ubese uyaphela ubaluthi kuthi uphela bekhuluphela kanisitha sifikile sayithatha impilo yakho ukhona lamhla Jesu lesanikelo nguye uNkulunkulu. Haleluya. Thatha Jesu kuze kuthi noma tikhathi tembula tifika utawubese nje uyandanda wena. Tithi noma timo tekuhlupheka tikufikela ungogo ubese yaphakama nje wena. Uthi ngiyathi umhlengi wami ukhona ulungise Jobe. Haleluya. Haleluya. Uthi ngabantu nalamuhla abathathe uNkulunkulu nangu mina thatha impilo yami. I want to build this boat. Asesukele lo mkhumbi siwakhe ngeliqiniso. Ngiyabathanza basa banowa umsalimeke labatinike talithuba lokuthi bakhe lo mkhumbi nababe wakhe. Wangathi mfundisi namhla
ongaba nebantu lotathi na ukhuphula lomkhumbi babe bakusitha ngemaplango nawuthi lethani iskontela bangalethi oil lemnyama bathi balethe iskontela ngoba mbamba wona usukwahlanganisa oil lomnyama wemoto lebe yiserviswa neskontela usuka wena wacabanga ukuthi kuvulwa lo mnyango bese angena ngemasondo okholwa lokho usukela kudlala kudzinga umuntu lotati presenta uNkulunkulu njengoba njalo kudzinga umuntu lotati veta uNkulunkulu amsulwa alungile kunalive lelonakele kuthi nakwanza corruption emaphoyisa abamba abantu bababopha bathi wena ube lokumile uthi ngitamkhonda uNkulunkulu simakaze lophilako. Haleluya. Uyafuna ngaphuphi yamukela Jesu kuze inkinga natifika utabe sathi ndandela nje in the presence of the Lord. Inkosi emusa inibusise. Haleluya. Ngeke uNkulunkulu ngicela babe ubuye phambili. Inkosi iphathele musa. Amen. Jesu